mencari maragaw neneng aga maragaw digo meduk kasih neneng digo medung kami kada memang ajak muat jama-jama teda aja pilih muat lempak ni melaju diga kan kok medung maraganya nak mu kasih neneng wih lantak penra itu ning calon lo mita ka masih aragami aragaw malah kaju betina kuta peso kontra lengohe kan lalengero na na nak kulit tak galene kan no belau tu tak dempe beti nak gana aku beti nak gana aku beti Hui neneng, sabar man ko hiyan do pal kimaraga pa upame man yo to ke aja tu maraka mata na mulo si ma. Wih, na sampulan itu tampu nundo. Wakada memang jo biasa to ke aja dam kare maraka na matana jam tu mak jamam tede ko perlu lo ko dia dolo. Wih. Araga no tui ka masih sabar man ko hiyan do pal ki diaga hiya pa. Mulo si lempaju mulo si malaju londo. Na kwelo iya. Sabar man ko hiya pal ki diaga. Iya mani wastan do dia ba beti. Lo ka pacinaw ngi palo ki bosi no ko pacinaw ngi roju ko si papa ke na ko ta pesto di tabingi. Iya mani do si papa ke lo pacinaw lo na. Ya muna tu ya ndok kutulan nyawana ko lo ki ajak mo tuli mareja ya tu aju si papa ke dem puno ko palau ya nak mo ka mase neneng lama rupa nak pa ku manyaw ke jak mareja ne mo nah ro manyaw maraga ne elok ko raga pat nak ganja mako ka mase sabar man ko ya bah pa lo jaga lo nena pale mitte ko lo pa napaku terus to enak ka gaga ro ka piri lo mitaw lo Neman ko mitte ko rage mulle lao musta di mahal rumah sakit. Kujiku kurendring leo musta di lo dihir lalenge. Ku dihir lalenge o. Tapang kataw mitte ka kurta panagande ngalo rumah sakit. Wasteran din to je bale na bate onggora na ka magkalina ka. Bete. Ide neneng. Iya man itu kuleo kau ke sabar aku pala tos hadi age to silo muita londo yero pale anak nu ikhlaskan ni kama sepa gangke kumitonjo rian wangi di puangi enggak ka rumen ka peri mesti di manas wa demo alongo ka di bolaina ku hilai mani dolo pak yero to pangke bapaknya roi pawi ke kare tama itu renen di rumah sakit buangi kare jadi lo peri na rumah sakit mito nak lo kagak na puang tahu ke di paulin ni kama se jadi kakak rumah nak kau hak kau sabar aku di pak itu si rupa aku kejam lihat jujung anu lo sabar mani kau bahan do lo nih dia agak sabar aku jika mendengi pera anakmu lo nak kita perkayo tuh kiki lau nak kamu sih interlalang agak matuanu nak topi agak nolen nak panis dengan rumah tua aku beti nolen nak pakai poangi ipitri selongan rinda lo yang ngaji lo mana yang ngaji daro lalu bak tulau mana na muka ya rumah tuamu ro nak jabe na pura-pura puji sama nah hitaru ke tenagamu jina puji matuamu ro lo neneng masa disenjangi pura nomanu nak nisteng dia ko ite rodo nole tenagamu jina puji nang kani kundra lakai mo na naloro ngecel enyo ko ita memang yoro ka masih sama naro tenaga mo jina puji rumah tuamu ro shani na jika teri ko na palesio na jaka pa na pakuro beti udah na jika puangi lo ke na lo becelenya na pakai puangi kapang beti melo tolong ade pelahawi dan repeater na kalau mengaji tabe perang lo kan ready ditui kapang Yoshi na ko tamara minta ko haino ya syuri kami nak matuanu neneng sama tenaga kamu jina puji aku teriki di sama na ita hematana air mata palsu ro matuanu ro
sama nang si kongko juga dah kai murana anak kana lo celeno tu hukuro atu tumo ka mas tu tumo kulina pa dolo di cina ko lo celeno si lo bapak ne roy di hai kalian